ubu yabakuriremo kugabira ba chairman b'ebyaro hamwe n'emeruka egari 36 ahantu RDC wacu kube yaraburira ba chairman ukurekeraho kuryangatanisa amataka g'abantu bari kugaha bagiga nkubarera njya kubasiba inyo ni muragara mugamulana ipankire runi ni yabamanyire kanye panki bwire bwanyu nanyi muri panko bwire bwanyu nagira ngo kinegize ntaro z'amataka ni ba chairman b'ebyaro n'emeruka bari kushitamo mu hoteli hamwe n'abagiga bakata stamp habipapura ebirukamya kwita karitari mu bantu ubwe biriye bishuba aba chairman RC1 ni mucyage no maiso no kuhandika ni mukonfaminga eyitakaliro mumanyire kimu mazima garuhangati roho ririmo abantu nkubasiba ba chairman bamwe bajumerere kikorwa ekirukorwa batahi babo nishabangu district yacu kube negombora yakabwoya bafe munonga ha RC zitine code babikora mutamanya bari kusikira ngeri RDC wayidagara nato ngese misomeri nyingi none yakwetamu abantu tukingukira maiso abo nyina bakoni bayiba bakutoka ko bayinamo emitima yabo ikurwe n'inyuma yabayire itaterekereye ahashonga zegare zabahebwa chairman wa district yacu kube Peter Banura yagira ngo abatakubasagaro bazihereza bakaciko abariko basa kuzejunisa. We believe that getting closer to our people is of great importance. Umwaka gw'2011 President Museveni akaraganisa kuhereza aba chairman b'ebyaro hamwe n'emeruka egare kandi sente ziri ku billion 11 zikahebwa yo government okugura egare emitwaro umushanju.